کلوب مرکزی ورزش ارتش با متخصص اسپانی خوان کارتس قرارداد برای یک موسم به امضا رسانید و امروز نخستین کنفرانس مطبوعاتی سرمربی نو کلوب مرکزی ورزش ارتش برگزار گشت و مسلم است که در این کنفرانس مطبوعاتی برنامه فوتبال تاجیک هم شرکت ورزیدیم. دوشنبه مکانی تعیینات نیست، بلکه مسئولیت است، جایی که باید به فشار هر روزه تاب آورد. فوتبال دیگر، شهر دیگر، معیارها یک خیله. من به صبر، انتظام و تکرار باور دارم. سلام علیکم. فیضاس فیضان اگنتی اطلاعاتی نوا و رادیو نوا صبح مربی نوی دسته. اگرچه در کنفرانس شماره نمایندگان وسایط اخباری عامه چندان زیاد نبودند، اما سوالها خیلی زیاد داده شدند. سلسله سوالها را فردوس کریمزاد نماینده رادیوی نوا شروع کرد. او با زباندانی کارتس مراق ظاهر نمود. او گفت مسلم است که زبان اسپانی را میدانم و بر علاوه البته زبان انگلیسی را. Inglés y vamos a buscar la manera también de conseguir que ese trabajo que queremos mostrar le pueda llegar de alguna manera a los jugadores, ya sea mostrando vídeos, mostrando toda la información a través de traductores o de cualquier manera. همکار ما بابا خالمرادزاده سمت سوال و جانب رهبریت کلوب مرکزی ورزش ارتش برده از سردار دسته هدفهای دعوت از این متخصص اسپانی را پرسید که پاسخ خبیر دولتوف چنین بود: من فکر میکنم که تجربه مربیان جوان ما برای پیاده کردن هدفهای اساسی بسنده نبود و ما تصمیم گرفتیم که مربی خارجی را دعوت کنیم تا نوآوری وارد کنیم و از مقام اشغال کردنمون اقلا بالاتر رویم. این چنین مربیان جوان ما از او تجربه آموزند. نماینده تلویزیون جهان نما تخمین نظری خوجای و کارتس را از اولین تأثیراتش از تاجیکستان پرسید. کارتس گفت خیلی خوشم از اون که اینجایم و البته در 2 روز اینجا بودن همه چیز را ندیدم و همه چیز را نمیدونم، اما امیدوارم که همه چیز خوب است. رحمت خدمت به پرزیدنت دسته میرسونم که ما را خوب قبول کردن، خوب جا کردن و میخوام که میگه همین سالی خیلی پربرکت شه برای ما که یک جایی خوبه با دسته یک جایی بگیریم. چنانچه گفتیم نمایندگان وسایط اخباری عامه کم بودند و امکانی سوال دادن فراخ بود و بابا خالمرادزاده از این امکان استفاده کرده درباره تصمیم کارتس از قبول کلوب مرکزی ورزش ارتش پرسید. کارتس جواب داد و خبیر دولتوف تقویت بخشید. Y creo que es una buena oportunidad para demostrar que el fútbol es globalizado, el fútbol se juega en todas partes del mundo. Yo he tenido la suerte de poder trabajar en 8 países diferentes y al final todo tiene un punto en común y creo que vamos a demostrar que este paso fue un paso acertado y positivo para el club y para todos. خبیر دولتوف گفت کارتس یک مربی حرفه‌ای تجربه دار است و چگونه در بالا گفتم هدف دعوت او پرقوت نمودن فوتبال دسته و با این وسیله آموزانیدن مربیان خودی می باشد. و بازیگران یاد می‌دهد و حتی که مربیان دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش از این آموزند و در پایانه توانند که جایگزین خوان کارتس شوند. اینچنین از او درباره تغییرات‌ها در هیئت پرسیدند و او گفت جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان خیلی میدان خوبی سنجشی است و در این بازی‌ها هیئت را کامل خواهیم کرد. Después de venir aquí al equipo, ¿qué preparaciones o los cambios tienes que hacer de este equipo? ¿Qué cambios vas a hacer este año? Bueno, lo primero que tenemos es que analizar lo que tenemos. Esta primera semana es para ver los jugadores que siguen con nosotros, ver sus cualidades y sus características. سالی پیشینه را میگه نگاه کردم، در سال پیشینه دسته خیلی خوب برآمد کرده برای میگه ما اومدم که یک کمک دیگر برسونم که برای قهرمان شدن کمک من سبب بشم که همین دسته قهرمان شود. قهرمان شدن من سبب شدم که یاردم کنم کمک کنم. البته من هم سوالهای خود را دادم و جوابهای خود را گرفتم.
ман аз ӯ дар бораи фалсафаи футболи мегузошта дар клуби марказии варзиши артиш пурсон шудам ва ҳамчунин пурсидам ки оё дар таҷрибаи кории ӯ қаблан барои як мавсим қарордод ба имзо расонида буд ё на? La primero no es mi primera experiencia. дар ҷавоб картес гуфт ман барои кӯмак ба клуби марказии варзиши артиш омадам ва умедворам фалсафаи бозии ман барои расидан ба ҳадафи асосӣ кӯмак хоҳад кард. бале дар осиёи марказӣ барои аввалин маротиба аст ки кор мекунам ва мехоҳам якҷоя мақсадҳоро пиёда кунем. дар осиёи миёна якум бор аст дар осиёи миёна таҷриба дорам. омадам ки ягон чиз алиш накунем, ягон чиз навоварӣ наёрам, балки кӯмак кунам ба даста. бачаҳо чун диданд ки ғайр аз картес ва хабир давлатов дигарон дар минбар сукути тӯлонӣ доранд, ба онҳо низ чанд суол доданд. Professionally, train them, give them an understanding about what they're supposed to do so that they can fit into the first team. Because Minha opinião aqui é vem fazer um trabalho sério. Né? Eu ainda não conheço todos os jogadores, estou apenas há 3 dias aqui no Tajiquistão. аввали рӯз мешавад ки дар тамрин ҳузур дорам, бо бозингарони хуб шинос нестем, вале дар оянда як тайёрии хуби физикӣ мехоҳам ба бозингаро расонам, то ки аз соли пешина беҳтар баромад кунам. албатта бо ин конфронси матбуотӣ шояд ҳадафҳои даъвати ин мутахассис аз ҷониби раҳбарияти клуб, нақшаҳои оянда ва бархе аз масоили дигар пурра рӯшан нашуданд ва мо тасмим гирифтем онро дар як суҳбати кӯтоҳ бо сардори дастаи клуби марказии варзиши артиш хабир давлатов комил кунем. Just 2 weeks before we go to Pakistan. кадом сифатҳои хоҳан картесро писанд дидед ва ӯро ба даста даъват кард? аз рӯи кадом хислатҳо ва кадом таҷрибааш? аз он ахбороте ки мо доштем, ин як мураббӣ аст ки масалан дар як давлати Салвадор як тими ки на он қадар қавӣ буд, як тими заифро гирифта ба як болои ҷадвал бурда расонида буд ва ҳатто ки қаҳрамон як маротиба қаҳрамони Салвадор ҳам шудааст. дар Боливия як тиме ки бояд ки аз лигаи бартари он давлат ба лигаи паст мефаромад, онро наҷот дод ва боло баровард ва мо тахмин кардем ки ин он нафарест ки метавонад ба мо кӯмак кунад. хуб бибинед ки дар конфронси матбуотӣ мо дар бораи философияе ки ӯ ба клуби марказии варзиши артиш хоҳад гузошт суҳбат доштем. хуб шумо чӣ андеша доред? як нафаре ки дар футболи тоҷик ғутидаед, оло философияи тавъам ба аврупоӣ ва амрикоӣ ба футболи осиёи марказӣ созгор аст? бубинед мо футболи аврупоро дар ин ҷо дидаем, футболи осиёро ҳам дидаем. бигузоред имсол мо футболи амрикои лотинро бибинем чӣ мешуда бошад. бисёр хуб, то ҷое ки мо маълумот пайдо кардем, шумо тавонистед ки дар қиболи бархе аз дастаҳое ки фавҷ аз онҳо бозингарон рафта истодаанд, ҳайати худро комилтар нигаҳ доред. яъне ин як нав кӯмак ба тренери нав аст, ба мураббии нав аст ки мисол дар ҷустуҷӯи бозингарони нав сарсону саргардон нашуда ба мавсим омодагӣ мебинад. мо бо ин мураббӣ тахминан як наздики 2 моҳ шуд ки мо гуфтушунӣ дорем. мо фаҳмидем ки ин мураббӣ тими моро ба пуррагӣ омӯхтааст. ҳамаи сабти он бозиҳое ки мо карда будем соли гузашта онҳоро дидааст ва бо ҳар як бозингар ошно аст ва хостори он кард ки ҳамаи он бозингарони маҳаллие ки ҳастанд онҳо дар даста бимонанд ва 2-3 нафар он бозингароне ки ӯ мехоҳад бо худ аз тимҳои қаблиаш бо ҳам биёрад, барои он мо гузоштем 3 ҷо ва ин 3 нафар бозингарони Бразилия ҳастанд. яке аз онҳо Эдуардо Брандау, аллакай
در اینجا حضور دارد و به تعمیرها شروع کرده است و دو نفر دیگر چه خیلی گفتیم حجت‌های آنها در حالت آمادگی هستند و روزهای نزدیک به تیم می‌پیوندند. خب در پس منظر آنه که شما همگی برای یک موسم قرارداد به امضا رسانیده چی می‌ایستد؟ یعنی اگر ببینیم تا آخر سال یا که در نیمه اول چی می‌شود، ببینیم که اگر نتیجه خوب باشد ما می‌توانیم که گفته شده که با سال‌های بعدی به یک خلاصه بیاییم یا که به یک نتیجه مثلا تمدید نمودن مثلا شرطنامه برسیم یا که دیگر کار. سوال آخران کلوب مرکزی ورزش ارتش بازی‌های خود را انا در همین ورزشگاه برگزار می‌کند؟ منظور من خانگی بازی‌های خانگی خود را. شاید که ما امسال هم نتوانیم در میدان خود بازی خود را گذرانیم چون که ما سپارش به واسطه وزیر محترم وزیر مدافع جمهوری گرفتیم که ما باید که از این سال از این موسم از نوسازی پوره ورزشگاه را شروع کنیم و در رفت کارهای ساختمانی ما نمیتوانیم که مثلا در اینجا قبول کنیم و یگان فکر دیگر رو میکنیم.